Hvala vam lijepa. Ove godine se navršava 100 godina od Balkanskih ratova. Kako biste ih ocijenili? Pa Balkanski ratovi su trebali da budu završni akord na jednoj dugotrajnoj, da tako kažem, simfoniji razaranja Osmanskog carstva i eliminacije muslimana, odnosno u tadašnjem žargonu Turaka sa Balkana. Europa je bila neprijateljska prema muslimanima od samoga početka, još od Španije pa preko Sicilije, Italije i Balkana. Bosna i Hercegovina i naš svijet, u kojeg uključujem naravno i sandžačke Bošnjake, su uspjevali da stotinama godina brane zapadne granice Bosne i Hercegovine, odnosno Osmanskog carstva. I to je, da tako kažem, trajalo sve do Berlinskog kongresa 1878. godine. Berlinski kongres je provociran na taj način da su Rusija i Austrija, Srbija i Crna Gora organizirale upad određenih, da tako kažem, paravojnih formacija na našu teritoriju u Bosanskoj krajini i u Hercegovini, što je u zapadnoj štampi proglašeno kao hercegovački, odnosno bosanski ustanak, da bi stvorili pretpostavku da Berlinski kongres postavi zahtjev Osmanskom carstvu da dozvoli okupaciju Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske. Naravno, to je bilo bez ikakvog pravnog osnova i bez ikakvog faktičkog osnova. Jer u Bosni i Hercegovini nije bilo, ako se ne izuzmu te intervencije izvana, a i vi u Sandžaku vrlo dobro znate kako su mu ubacivane četničke grupacije da vrše pokolje, paljevine i da stvaraju nemir kako bi opravdali intervenciju izvana. Dakle, nije bilo nikakva razloga da se to dešava. Međutim, program zapadnih sila, ako je koincidirao sa programom balkanskih novostvorenih država, Srbije, Crne Gore, Grčke, Bugarske, Vlaške, odnosno Rumunije, bio je da se eliminira Osmansko carstvo, a s njime i faktički muslimani sa ove teritorije. 1812. je organiziran prvi Balkanski rat koji je uspio da postigne određene efekte. Koje? Da je Sandžak okupiran od strane srpske vojske, da su dijelovi Sandžaka okupirani i od strane crnogorske vojske, da je Kosovo okupirano od strane srpske vojske i dio Makedonije, a dio Makedonije opet okupiran bio od strane Bugarske i grčke vojske. Dakle, o čemu se tu radilo? To se nije radilo ni o kakvom oslobađanju teritorija, nego jednostavno o otimačini teritorija na kojima su živjeli muslimani u velikim grupacijama, odnosno u većini. Tako da je Balkanski rat, da tako kažem, trebao da bude završni akord te kampanje. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da zavjerenici ne mogu dugo zajedno. Oni su već 13. godine se posvadili oko teritorija koje su prigrabili. Izbio je drugi Balkanski rat između Bugarske i Srbije. I tako da kažem, ubrzo nakon toga je došlo i do svjetskog rata, prvog svjetskog rata, kojeg je također u čijem izazivanju Srbija igrala značajnu ulogu. Dakle, Balkanski ratovi su zadnja epizoda nasilnog stvaranja, ili bar se vjerovalo da je to zadnja epizoda nasilnog stvaranja određenih država na Balkanu. Nažalost, sve što se misli ne obistini se. Tako da je prvi svjetski rat koji je nastao između sila Antante i sila osovine organiziran je tako da su Njemačka, Austrija, Bugarska i Turska bile u formaciji sila osovine, a u Atanti je bila Srbija i Grčka. I to je rezultiralo činjenicom da su tvorci Versajskog mira, tvorci nove Europe nakon pobjede sila Antante nad Njemačkom,
odlučili da stvore jednu državu koja bi bila u stvari stvorena po uzoru na Osmansko carstvo. Jer Jugoslavija nije bila nacionalna država. Tu su živjeli različite nacije, Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci, Srbijanci, odnosno Srbi, Makedonci, Albanci, Njemci u Vojvodini, Mađari i tako dalje. Dakle, nije ona bila nacionalna, nego multinacionalna država. Ali je putem postavljanja srpske dinastije na čelo te države, Antanta, odnosno Georges Clemenceau i Lloyd George, koji su krojili kartom Nove Evrope, stvorili jednu formaciju za koju su željeli dvostruku ulogu. Prvo, da bude žandarm na Balkanu. Osnovu, da tako kažem, uloge Srba u staroj Jugoslaviji su postavili tako da oni budu vladajući sloj, njihova dinastija vladajuća dinastija, a njihova vojska žandar. Ali istovremeno i da bude nosilac ideje, da se, ako kažem, kordon saniter prema Rusiji, odnosno prema revoluciji u Mađarskoj. Tako da je, da tako kažem, Balkanski ratovi su de facto završili 18. godine stvaranjem Jugoslavije na jednoj strani i Grčke, Bugarske, Rumunije na drugoj strani. Ono što je bilo karakteristično, da oni koji su stvarali Jugoslaviju nisu priznali ni Makedonce, ni Bošnjake, ni Crnogorce, ni Albance kao narode, nego su oni tretirani kao ostaci srpske, odnosno osmanske vladavine i namijenjena im je uloga nestajanja. Kasnija istorija je potvrdila te teze. I to je ono što vi u jednom trenutku kažete da se u savremenom svijetu isto narušio, naročito na onaj slučaj Bosne i Hercegovine, ravnoteža se mijenjala. Upravo to je jedan od tih trenutaka. Da, zapravo oni su mislili da će uspostaviti ravnotežu na taj način što uspostavi jednu silu koja je trebala da bude žandarm, ali nikada policijska i represivna snaga ne može uspostaviti društvenu i historijsku ravnotežu. To mogu samo uspostaviti slobodni demokratski odnosi među narodima i zbog toga to nije imalo budućnosti. Ta Jugoslavija se prvo mijenjala 929. godine kralj Aleksandar je uveo diktaturu, a zatim je promijenila ime umjesto Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ona je postala Kraljevina Jugoslavija. Kralj je uveo banovine kao osnovne upravne jedinice, a kasnije su Srbi i Hrvati na poticaj Engleza napravili sporazum između sebe kojim su podijelili Bosnu i Hercegovinu. I to je prvi slučaj da se Bosna i Hercegovina dijeli i ona je dijeljena tako da je o tome kome će pripasti određena teritorijalna jedinica, uzmimo Kotar ili Srez, ovisilo od toga koliko ima Srba, odnosno koliko ima pravoslavnih ili katolika. Ako je bilo 50 plus 1 katolik, to je pripalo Hrvatskoj. Ako je bilo obrnuto, to je pripalo Srbiji. A muslimani tada nisu uopće uzimani u obzir. Oni su bili, da tako kažem, faktor koji je bio izvan historije. Njima nisu priznavana ni državotvorna, ni historijska, ni nacionalna prava. Zbog toga je ta zemlja, da Kraljevina Jugoslavija, u stvari u sebi nosila krivicu svoje propasti. I čim su Njemci napali, onda se raspala. Zahvaljujući činjenici da je komunistička partija imala jednu strategiju kojom je pokušala promijeniti unutrašnje odnose, proglašavajući ravnopravnost svih naroda. Pa inkluzive tu ona je stvorila i autonomiju Sandžaka. Dakle, imala je namjeru da stvori jedan novi model države. Međutim, vrlo brzo poslije rata počeli su Srbi opet kao najaktivniji faktor na ovom prostoru da djeluju protiv, pa su 1946. ukinuli autonomiju Sandžaka, a kasnije su insistirali na unitarnoj strukturi države koja je na kraju krajeva ta njihova koncepcija o takozvanoj državnosti, o jugoslovenstvu je dovela do toga da je nastao sukob 1992. godine između Hrvata i Srba, a u stvari taj sukob imao pravi razlog tog sukoba je bila
podjela Bosne.